अरे रखे 100 बजे Kum baka jingtip bangiyo lam na paramarjan ban baka fire service kading ka sedang umno menem step haki por kumba sau guna sau tamli kalala besar shwa kataru kat kum kading suko bajuni amar ba kadau kading kadau ka spark kading spark haki di wire connection kepada nasi tu nasi dia untuk kayu ka stang tu kading nak kemudian nak lat deh ka kading nak lat kat kum kajing yo semua kajing ni kum kajing batai jong ki kulit ka fire service kat kum kajing batai jong ki bawa barung stu support ben ba kading nak ada bala mar ba keladon ka complain kajing sisa kalau mo ako lang ba ka-complain sa nila sinong ka-kampoy pi. Nalade ba kawar ka-complain sa nila sinong baka doon ka taga spark. Agi ni singil asim kia wood. Pero complain kam do kam kamon sa sinong. Ti galadon gajing complain sa board sa municipal na maklam nga. Ti gilawan kita ki nong sina no ka MECL banon pet yang taga jing spark yang tagalay. Hindi gajing sisya kila respon ya kata mo maksudnya lampu magam keno ino ki jing sisya ki ban wan sna man tagasngi ang ba mo no ipigan jarang khat no ba ka thai no kali ing no ko andai la dadi ba kamlong kala ban wan repair ban wan pe ni ka jing spark very unfortunate komplain tip kila ay komplain do muno yar ngayo so kumta kan thi ngayo so man tan step baka ta jing komplik la don tang mau iti mentan ba sini gesnong nga kamwan pi ta komplit ada de baka wan sini gesnong di tempat bila sim action hi buat kan ase kala macam mala kawan jag ni juga basusi ke ni te habari pakhat pat ike bagian don kaman le shakhmat pat nang ni shakhmat ike orang ka baru ka assessment jing damages jing look jing sep jong ki nong song yo ya pane pakhat ina pane paja ala ikran mana bat dia ka fire department ro apno bodor ya assess yakini ki safety measures badon kam nam ta ni yo kamai ta ni ki ba nong ko apan so ba kana ko song sim kia hi ya ni ya don di jing penduk lang matan mas na bro ya pakhat tak ka ako no bodor ni ya pakhat ang tangi inong song yo tak kayo